بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga jamaah muslimin, mga maas tayo mangudnamu haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga salag-gulago pagsarang syukur sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in masi in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala wala na tiyang syuk deng katu taniyo sambil paadlaw iwan pa waktu ini masi in kita niyo rirulan sin Allah subhanahu wa ta'ala magdapak-dapak sin mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala hawala niya pa kita niyo piyawi madtukan niya hadalam yadto mga kamasan na kalasahan mga palanggon haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga maba na mo hipatumtum pagin hawabaran saplag pakataw tay manghuran kalasahan pakamaasan mulia kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala patumtum amuin bangmayan magbumpaat pahisyo aun pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing habang sa muslimin kalau murah-murahan mahinang niya matakaddam hadlaw akhirat bang niya rungdungan in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin manunjuki pamagkuddan magtup ibang sin kahalan sin mga muslimin hazaman bihaun ibang sin hadith sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam habia sin kabdangan sin Tuhan Rabbul Alamin kiakilahan sin kita ni wairuun Tuhan mapatut pagtagipon undat malengkan siya in Allah subhanahu wa ta'ala imyan wala taqurrannakumul hayatud dunya wala yaqurrannakum billahil gharur in Allah subhanahu wa ta'ala imyan katu taniu ayaw tud kamulong ya matipu sin parakala kabuhi anan dunya kabuhi hadunya iban ayo kamulong ya maka tipuhun sin unu-unu na maka tipu kanyo mga palanggon ha kami Islam in Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag ning katan mu'minin amuin umasip hapanawag tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun in Allah subhanahu wa ta'ala imyan tiyawag ning katan sin amin namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala in magmabuwa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi pagmabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagmabuwa wala tamutunna illa wa antum muslimun iban ayo kamu magrida abutan sin kamatay habukun kamu halam likusan sin akam Islam among saat tumapalanggon ha kami Islam in Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag niya in biya katu tanyo na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala hari kita niyo matipu sin kabuhi dunya iban sin waktu na upas den katu tanyo sababin bulan ini panagnaan bulan haitungan sin pagyanun Gregorian pila na ring ha mga manusia lamud nin mga ring ha mga muslimin in nagbunni-bunni
sin panagnaan, sin adlaw, sin bulan ini, amin kataykod isab, sin kahinapusan bulan, sin tahun 5 bay, deng ha mga muslimin in miagad, nang lagboy, nagbunni-bunni, nagkugkuyag, sin pagsud, sin bago, patahunan, iban sin panagnaan adlaw atau akan bago bulan panagnaan sin tahun ini, amin na huwat-huwat, in dumayaw, in kabuhianan, iban pag-usaha, iban dumayaw, indagan sin kabuhi, sa wala yaw nag-angan-angan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang biad din dumayaw in pagparat saya niya, iban biad din dumayaw in pag-agama niya, iban biad din kumusog in pag-iman niya, iban tumuuli din pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malengkan, deng ha mga makasusah habang sa muslimin, hangkanin patumtum sin kami ini paginhawabaran labi-labi, iban pa mga bangsa muslimin, aminin Allah subhanahu wa ta'ala naman da ikatu tanyo ayaw tud kamulongnya makawa tipuhun atau matipuh sin kabuhi hadunya, mahi pasalin kabuhi hadunya mahaupu, huat-huat kau yaun kau halom nikmat, halom parasahan marayaw, iban sin pag-inum makan, iban sin pagbunyi-bunyi, iban sin paglami-lami, sakali titipu niya kau. Amu sa titipuin kita niukatan, huat-huat kau in adlaw sin ikaw, dumatong biya sin konsum, marayaw in parasahan, marayaw in sud sin usaha, marayaw in dagan, sin amu in hati niya kabuhianan, ay kau hati titipa kau sin kabuhi muhadun niya, sawin adlaw-adlaw rumatong magkahaupu in ummul sin manusia. Hambuk dahing ha mga katitipuhan, sin waktu hangkan na to ini siyabot pasal in kanal mo, magtup, iban mag-amu, in i-imagine mo pangarap mo, hakabuhi mo, iban ha anak asawa mo, iban sin pangarta mo tumaod, ha mag-abot, iban sin waktu biha ini bihaon, pag iyanon sin basang galis on timetable, biyubutang mo biha ini, ha dumatong hatahon, ha adlaw, ha bulan, in arta mo tumaod, maka patindog ka uno na hastana, makabi ka ring ha mga hukalan, iban sin uno pain kaingin-inginan dunya, makawa mo mabi mo, ay kau titipo kau hati sin kabuhi mo yaun, titipunin kabuhianan mo. Amo sa titipo sin kabuhi mo in kabuhianan, in adlaw-adlaw sin kabuhi mo, magsusung, iban magdaratong, inyaw hati hikaw po sin ummul mo. Nari magtup, iban sin kabuhianan mo, amin niya angan-angan mo, hakonsong ko ni sa rumayaw sa kalititi po niya, sung-sung na rumayaw ataw masuk ng parumayaw sa kalihimaw po natin ummul mo, rin na kamo mag-abot. Ingwa niya titi po kaw, sin ummul, sin waktu, sin kabuhi, inkatan sin pangarap magtumalawa na sadyatahan hana, atawa ikawin malawa ding ha pangarap mo, bang nagnyata jimatu, iniangan-angan mo karayawan ha pamaranan, naginawabaran ha anak asawa, iban sin amun hati niya, ini uno pain mabi mo, hakaboy mo sa kalihikawin murahati at to kanila, in ikawin naglugto ay roon, in ikaw naglugto, hayangan-angan mo hikarayaw parasahan sin ikaw, ay kau hati titipo kau sin kabuhi mo, himaw po na siya. In buhok mo bakas itom miuti na tawi dakuman niyaon. In ladyo sin pangatod mo sin karya sali, sakali himaw po na. Sakali nalubog na, misanin magbasa, sin babasa hunding naman, hasiulat hakatas, habal, atawakan cellphone, naglangkit ning katan sin huruf, naglangkit ning katan sin kalimat, di mo na maingat basahon. Sumasa na subay palayoon, sumasa na subay isab parsuukon, sumasa na subay na maupat in mata sin manusia. Tanda, sin titipu kita niyo sin kabuhi na to, iban sin waktu, amin ya angan-angan mo humaba pen pangumulan,
Amin ya angan-angan mu rumayaw pemparasahan. Amin ya angan-angan mu katan sing kaingin-inginan makawa mu halugay mu kabuhi sakali titipu niya rakaw magbutas da kamu mabaya ko masindi. In Allah subhanahu wa ta'ala masih diaraaknin mga mu'minun, ayaw tud kamu malipas, ayaw tud kamu magrida malawain kabuhi sin kamu habukun kamu halom sinagama Islam. May ta sabab malugi kau malusong. Tuyo na kau mangarap, sindiin unin hikarayaw kay mo pa anak asawa mo. Wairun duwaing tiyatali mo hindu may masinadlaw bang bukun unin hikasan ng sadya sin ikaw yung sinanak asaw mo hakabuhi mo adunya. Nalupa kau sin pag-akhirah. Diin kau makatumtum sin ini kau hati masuk na mapatay bang makananam na sakit. Atawa lumam membaran atawa umumul nasin umul kalaas inhikayan na arakalari na abutanin mga yadto ba sa na kau isab mga yu humarap pa Tuhan Rabbul Alamin bang sadya karhilan pa kau waktu pahaba-habaun pen pangumulan mabaya pa sa kau sinhiminang sinbiya ini bihaun karayawan hapangarta amin tipun mo yaun atawakan ununin kapanya pannaun mo mawa mo na hipagsarak kapaagama sa kalirik na makainihanin waktu. Sabab arakala tiyatay man nako sin doktor bang pila tahun daku manin pangumulan. Arakala tiyatay man nako sin doktor bang pila raku manin mainom mo tubig iban sin makaun mo pagkaun. Di na kau maka niat sin unu pain amuin mahinang mo hikarayaw nagtatali na ko sin mahupo na yung pangumulan mapalanggon ha kami Islam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam biandaan ni Raisab kita ni hariwayati Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lawnnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Lawn sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lawnnya nagsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam banda niya katu tanyo pakatan manusia labi-labin muslimin. Lawn sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani. Dua lawnnya nikmat yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa manusia amuin in kamatauran sin mga manusia natitipu sin dua nikmat yaun. Natitipu sin dua nikmat dihil sin Allah ta'ala yuusal piapakai singkatan mahadjana muslim bukun muslim natitipu iwan titipu ingkatan sin manusia sin dua ini laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihhat wal farag laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan nani pukatu taniyo amu indayaw pamaranan iwan sin dayaw parasahan wairun sakit niya nanam habaran haway pasakit niya nanam habaran buang syaraw muhadunya madtumari dahing naman hapaglawakan nafaka paglawakan ipagpataud arta iban sin uno pen kabayaan mo pia pangarap mo hadunya ini karena huwat-huwat to hikasan ng sin parasahan habiya sin kita sin mata mo mga kaibanan manusia nagdaya wala mo yung tiyali sin titipo niya ka mahititipo kau sin dayaw parasahan pasal mabaya kau sin magbunni-bunni mabaya kau sin mag life long sin bahasa way sasa niya bang kau wala na lupa nagtuhan way sasa niya in maglupad-lupad pakain hula pasiring langit karena magpasyal sabdakan sin Allah ta'ala hipakita hipawanding in uno naman in piapanjari sin Allah ta'ala sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat inyan amuin mahinang pamintangan sin kita niyo aun hati mas malingkat piapanjari sin Allah ta'ala ringhay niya muna yung sulga atawa mahinang pamintangan sin tawbar akkal in kita niya nagjatu harwaing hula deng naman ha nagjatu kaya bustakan sin uno na amuin magbubustak biya na sin long ta volcano long sin bahasa atawa kan liwak sin tsunami atawa kanin nagkalimun lawa atawa mabaliwak ka sin mga tao naghinang bukun mariyo pa Allah ta'ala mahinang pamintangan sin tawbar akkal bang bay bihat tuin maksud sin pagtulak-tulak pan si pakula ampaan bukod
Pila na rin hakatotemang huran kamaasan nagsuy-suy. Ba't bang kau mangasuh hakamaasan sin kita ni sin waktu zaman 5 bay sin kasubul nila sin kabata sambil imumul pabiyay ni bihaon hika suy-suy kayo. Minig day nga hula miyad to Pahambok City. Dain dito nag-inom sin makahilo, dain dito nag-usiba sin kataan pangarta, iban sin pagbabay, iban sin kataan. Maingat hisuy-suy kay min liabayan. Ando kay luka-luka luraman, mahinang pamintangan sin mga tao barakal. Amin siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indayo parasahan mo yung titipo niya kau. Maita titipo. Amo sanani po kato indayo parasahan pasal di pa kau makatali, makapikil, mag-ibadat pa Allah. Hawak tumaraw pa yung parasahan mo. Limun lawa kau sin pag-agama. Lumus kau isab sin pagdunya. Raman bang kau sabdahon. Yang sintay manghud mo huy. Mahita kau naghinang biyanin. Ama mo hikuan. Anak sa kan hikuan. Panuo sa kan hikuan. Gaman mangi pinatay mo ha si Magda. Mangi pinatay mo ha nagpatumtum. Mangi in pangatub mo ha kaguruhan. Magdagbus biya maluparagbus. Mangi ha pangatub mo in mga tao naghinang marayaw. Iban sin magpatumtum pahinang marayaw, manaabiti papagmabuwa pa Allah, bang ikaw yung taabitun, biya kaw sin iutong sin syaitan hapangatod mo. Biya kaw iutong sin mga tao mangi hapangatod mo, sabab mahi, in pangatod mo sin hinang mo yaun hinang marayaw siya para kay mo. Bang kaw igun pang sunday hinang pagmaasit, pahinang marayaw, mangi in pangatod mo mga tao yaw. Nagduroyabdab sa jalong Windows tad kuan ni long mutod mga sila nin perfect manusia sila nin tausul ka bukun na sa tubihad in kato temang huran niyo kamang huran ka anakan sin kamu biya sin kami ando kay lubang man piya sampay in karayawan iban sin pangdaakan mangdaaki pahinang marayaw iban manglangi renga hinang amin hikakangi kay mo. Ibanin panabitisin kami, iban panglangi rengahinang bukun marayaw. Ini karena pagkasila sa pagtay manghuda ka masin Allah. Bangdi mo tay maun na karena pagkasila sa pagtay manghuda ka ma. Pagkasila sa pagtay manghuda bang siya manusia. Amin di kau pa inumun sin makahilo, pasal magkangi in pamikil mo. Iban di kau pa paghinangun. Sin amuin pianglangan sin Allah ring hamaasiat pasal makararasakan makararasa kauyan hakamaasan mo bangkan nakawaak hiluhala ando kailo in katotay manghuran niyo nagpatumtum sin halyan lasa kay mo hari kau mapuhinga hari kau magkangi iban di kau makarara hakamaasan mo di kau makarihil kabiasan di kau makarihil kabiasan hangkaning kataw tay manghuran kailo in panaabiti namayan pahinang marayaw iban panglangi nga hinang mangi sambil pa mga Facebook apasunda kau magpost kau sin bukun maamu magtuy kau yan sin kaibanan aha may ta na yan nagbihan uy na kuan sa kau yan atawa na in kamu ayaw naman magpatampal sin hinang bukun marayaw pasaling kaibanan isab tuyo na magpatta ang pahi butang matusin bukun na isab matub iban di ikarayo ha agama lari magkangiin agama Islam sabab mo sabnyanan kau muslim iban maghari mo na tay mauning bihat to bisyara lang bukun na isab ako magsasambahayang bukun na isab ako lang mo mga mag-ibadat inakulang mo hat sa jabi mga nagpatta hoon dolwang kauri namang dihilihal ka hamas mo arakala makarara kau hakamaasan mo ando kailo misan dakuman patumtum sing kataw tay manghuran niyo ayaw ko tuan maghinang sin iyan. Nain hikayan mo isab na may taon labi marayaw. Ando hinang kau sin biya ini, hinang kau sin niyaon, aun siyabot sin Allah Ta'ala, aun siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in himinang kau sin biya ini bihayaw. Lasa hapagtay manghud. Hapag kamano siya pagtay manghud iban sin pagtay mo da karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyandaan kau in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may takatu taniyo dua. Ni'mat sin Allah Ta'ala amin makatipu iban na nipu habang siya manusia amunin dayaw pamaranan dayaw panggaway-gaway maksud wa min wayrun sakit niya nanam
amin good health pagianon nakatitipu hakamatauran sin manusia. Hikaruan ya nanipu dan katu taniyo katan amin baikan time hamung haya in waktum way matalimu ibadat sabab way panghatimu ni hinangun di kau makatali misalin kimita patibi berumungug nasihat di kau misan mamasa Quran pasal di kau maingat di daysab kau mga subo pasal masipug kau di kau makapagjikir pasal di kau makahati di kau makapagsambahayang pasal way kau na anad di kau raysab mga ini mga jihaun-haun binaybayan pasal lang mumalaas na iban di na makajari magsa ini di na makasipog na mag classmate imusingan bata-bata iban sinikaw katawlaas inhikayan ku andu wayruun daysab nagpagangin agama Islam hahumati kau haun-haun palabay bangman dumayaw inakkal pikilan iban pangatayan sinbiya ka to muslim amin tunyukan sin Allahu Ta'ala pamagtag-ipon kani magbalik magtawbat huminang sindakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nakatitipu ka to taniwan masi-masinani po ka to taniw bang in manusia di naman siya magbati di naman siya makasayo dahil nga para kala masi-masi siya titipu sin duayao amin wayroon mahinang mo hakabuhi mo di kau magsambahayang di maghinang ibadat di magpuasa way zakat wayroon sadakat wayroon hinang marayaw unin gua niya sasatun ko sin syaitan dahon ko pa maghinang matarang kato tanim mula-mula in pagtinggal saja sin sambahayang dosa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sab kawajiban di akniya kau pasujuron kau kaniya in mga ini mga palanggon hakamay Islam dengan sabsin kahamung haya sin waktuin matali mo maraw pa ako miyanaw pakwan maraw pa ako timulak pakwan maraw pa ako katan na hindi mo mataliin kadtuon mo sabab wayrun halom sinutok iban pangatayan mo hal pag mabuga pa Allah unim mahinang mo ibadat madtukani ingwa niya tahan kau himinang sa kau makahinang sin pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab amu yauning kita mudaran amu yaunin mga tau iban mudaran amu yaunin mga nanabit kay mudaran amu yaunin amuin daran hinang iban sin kadtukari sa umadya sin ikaw natitipo kau sin mga kabagayan natitipo kau sin mga hisyo naman kabarkada natitipo kau sin waktu natitipo kau sin dayaw parasahan iban sin hamung haya in kabuhi sin tiap-tiap deng katu taniyo aminin nakatipu habang sa manusia bang siya di magbati deng hakatitipuhan sin mga parakala ini di siya pabatukun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pahidayat niya sabab in pagbatuk pahidayat sin Allah magtaubat in manusia subay labay aun pagtuyo sin manusia manali siya bang may ta siya bihaon di naman siya mapindah biyay ni bihaon pagpatumtum magtumari sing katawtay manghuran pamagtaubat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bago tahun ha Gregorian bihaon bago bulan andu suway pindahon bang on dapat bangbat sabab amin subay patangaran min Ramadan bat ditin bulan putih bat ditin pakai ibadat bat di munahitagad paku pen Ramadan arakala di makabutin umul sa pagga kamatauran deng katutan miya magad nagbubunni-bunni hal sing Gregorian na pagga panagnaan bulan sing Gregorian bulan ini bago pay sa timaykod in tahun 5 bay masin kay na pusan bulan niya bang di munahikatagad pa Ramadan iban bukun na patut hitagad pa Ramadan pagga miya magad ko ni kahalan talian na marayaw unin hikarayaw kayo pagdunya iban unin hikarayaw kayo pag-akhirat sabab in pagdunya mo tungbasan in pag-akhirat mo tutungbasan daysab sin Allah nga palanggon ha kami Islam tali akun bang kawasubun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin 5 pangasubo betan niya kawasal sin nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin papajawaban kaymo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw akhirat iban bilis tahun kaymo sin Allah hadlaw akhirat
hihisabun kay musin Allah adlaw akhirat jawabi biha unlugay aum pakabuhi sin kita ni. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat. Long sin Aisyah radhiyallahu anha long ya kana Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ay 'ashru Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wajadda wa shadda al-mi'zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di maguppas sin waktu niya sabab aasubuhun sin Allah. Way naguppas sin pangumulan sabab aasubuhun sin Allah. Salong sin Aisyah radhiyallahu anha in Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga panghalga niya sin waktu. Iban siya utan hari pa siya matipu. Bang sumud dalong niya inang pu adlaw nakapin sin Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam amin pagyanon biubuhi nin dumi hinang niya biya adlaw pulak-pulak. Amin ahun di magtug hapag ibadatan. Maka hundong sadya pajar. Iban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpahuton ning kamut niya karna hipagtaka maingin hawabaran hipag ibadat pa Allah hari mausiba in waktu wan si pangumulan. Nah, hariwayat Ibn Mas'ud. Long Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nungsin Nabi sallallahu alaihi wasallam atas 5 parakala. In asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk manusia hari niya pahikatikang in sikinya timikang paunahan na hadarat sin Allah panagnan asubuhun katu tanib. Ya kau muslim, ya kau tayo mangud ko kalasahan anduk kailo taliah. Tumtumah in Nabi sallallahu alaihi wasallam biandaan niya kita niyo asal ya kau umatku. Sud kita niyo, sud kau, sud aku, sud kita niyo kataan ha umat. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam biandaan niya ya kau umatku. Tumtumah in Nabi in Allah subhanahu wa ta'ala asubuhun katu tanin atas 5 parakala panagnaan an umrihi fima afnahu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hambuk deng katu taniyo in pangumulan niya haunu niya piupud. Haunu niya piupud in pangumulan niya. Nag-ummul ka'nu man tagtu tahun biya ummul sin Nabi. Pila bulan, pila tahun, pila adlaw rah in sujudmu pa Allah. Bistahakunu. Pila bulan day sab, pila adlaw rah in puasamu pa Allah. Bistahakunu. Iban sin hinang mumarayaw hakar na sin Allah. Halom sin ummul sin tau ka'nu man tagtu. Biya ummul sin Nabi. Bang ang pabonus pos niya ka'nu man tagtu na hinang kapituan pakawalwan pakasiyaman. Bang mabutin pangumulan pabiyad to. Ando kailo. Bistahan ako no ha pangumulan mo yaon bang kabuhi pahabiyaon niya kamas kumulya kalasahan. Bang hauno kau tahun nagtag na simujud pa Allah. Atawa wala pakakawi isab misan nakapagtag na nagtawat madtukan niya. Pilay nun ummul na usiwa. Ang paasubuhon sin Allah an umrihi fi mafna. Asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap den katu utanyo sin pangumulan niya bang hauno niya piupud. Ikawin makajawab hayan. Hikaruan niya. Asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw iban sin aku. Iban sin kita niyo katan manusia muslim bukun muslim. Asubuhun sin kabata bagu. Iban sin kakasay kakusog sin ginawaran. Biasin bata bagu makulasag. Bang haunu niya yaun iyo siwaan. Pangumulan haunu niya piupud. Kabata bagu kasay iban kusog. Haunu niya sab iyo siwaan. Ikawin makajawab hayan. Hikatu niya asuwun sin Allah ta'ala hatungod sin arta mo na usaham. Hatungod sin arta aun halom sin 25 mo arta. Iban sin pangarta asubuhun ikaw si iban aku iban kita niyo katan hata utagarta asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala haunun ya yusaha daing ka halal atau daing haram. Iban harap niya paka ini sa piyag nafaka harap kay sa pahalal kawajiban atau harap kay sa paharam yusiwaan inin makajawab ikaw bang aun harin hawabaran.
iban sin hisiupen aun pangarta. Inhi kalima asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungud sin kiarungukan ilmu, iban sin napangadji panghati, iban sin naasubureng ha mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala patut hipahinang kawajiban hinangun sin kita niyo. In ilmu diungug mo yan bang mo yang gautaan da kaysab. Asubuhun sin Allah in 5. Umul mo haunu mo siya piyupud. Kakasay, kabagong bata, kusog, haunu mo siya isibaan. Na iban sin arta, haunu mo ius, deng haunu iusaha, harap pakain mo siya tilo piyag napaka. Iban sin diungog mo ilmu piyangadyan bang mo yang gautaan da katawawala. Mga palanggon ha kami Islam. Wayroon duwaing makajawab kanay ni bang bukon tao nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, sila rin naghihinang madaran. Iban wayroon nila iyup pasin pangumulan. Iban sin mga waktu 5 bay zaman. Langsin Allah langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Hurairah. Man khafa adlaj. Wa man adlaj balagal manzil. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyusin nagmabuka pa Allah, wallahi panagnaan sa hapan. Na hisiyusilong niya, in mga manusia panagnaan sa hapan, sibuk da magsulsulga, sibuk da halom sin surga, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyanani makaka, sin panagnani sab sa taas-taas darajat. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tudlong yendagangan sin Allah ta'ala mahal ga wallahi. Bunnal tudindagangan sin Allah subhanahu wa ta'ala barang mahal ga. Di mabi sin pangarta misan pabiya sindaya Sultan Bulkiyah. Iban sindaya singkatan ke sultan-sultanan hadunya diri mabi. Sebab bangsa dyan surga mabisim pangarta nagbina in mga taurayahan niyan. Di na mag-ibadat sabta kasin. Sa di mabisim pangarta bot malengkan suwaira pagbunot binasahan pagluuglugan paglugtuan hakaridaan sin Allah bang yakitain hinang mo. Nagbunot binasa kaw, naglugto, nagtahan sin haggot paso nagsandal sin uhaw hapdi. Karidaan kau sin Allah amuyad tu inhipamimu kaniya bayaran niya kau sin rida amu ya unisab inhipamimin rida niya sin sulga hitung bas niya kayo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud long niya in barang sin Allah subhanahu wa ta'ala indagangan niya mahal ga bunnal tuud long niya indagangan sin Allah mahal ga amunin surga. Mga palanggun ha kami Islam, habi ini halga sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala anduk subainatu pagtipunan pangarta dengha ibadat amin hitukbal natu pa Allah pagbayad sin surga ni mahalga misan pari makaabot insin sin kita ni natipun dengha pag-ibadatan bang kau karidaan na sin Allah ganapan niya bang man sadya kau makasud pasulga atawa katumbasan niya kau kasulgaan atawa rihilan niya kau barang sulga amin paghula-ulan sing kita nukatan kakkal biidnillah haadlaw akhirat hitung basin Allah subhanahu wa ta'ala kay mukaku iban katu tanyukatan hay sin nagmabuka pa Allah iban sin nagtawbat kaniya iban himinang sindaakan hakabayan karidaan sin Tuhan natu Rabbul Alamin labay habitikan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadalam yattu mga palanggon kamaasan kalasahan mulia in kami tupot nagpatumtum hamang tao manay maisin Quran iban sin hadith in piatumtuman labi-labi ginhawabaran saplag pakataw tay manghuran kalasahan teng habang siya manusia papag-aga mapatuhan Rahman murah-murahan bang maan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusan sin kita niyukatan pasurun niya kita niyo surga niya hitung bas niya hadlo akhirat pa mga mu'minin nagtag-ipon patuhan tunggal Allah subhanahu wa ta'ala mamaid kami alapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tak?